Ta ideja je potekla prije neki pola godine gdje sam ja i moj prijatelj Bože i još nekoliko ljudi došlo do jedne ideje da promoviramo uopće taj konjički sport i u nekom smislu zaljubljenost u konje, uopće to druženje kroz te konje. Došli smo do jedne ideje da napravimo jedno jahanje prema Međugorju. Onda smo tražili dan i onda smo došli na zaključak da bi to bila Cvjetnica, znamo svi iz kog razloga. To je početak proljeća i u nekom smislu za nas idealan kao takav u smislu druženja i jahanja prema Međugorju. Pošli su ljudi iz Goranaca, pred 28. To je prije na dan Cvjetnice. Došli su u Kruševo, tu su prenoćili. Pošli smo 29. Znači na samu Cvjetnicu ujutru u 6 sati. 2-3 puta sam već mjerio do sad autom pa sam gledao kako to izgleda i sve. To je neki 21 km sa jednom stankom u podrumu Andrija gdje smo bili počašćeni ovim putem i zahvaljujem ljudima koji su to uradili. U podrumu Andrija smo bili negdje u 8 i možda i 15. Negdje i krenuli smo sa jednim malim doručkom za konje i za nas normalno. Krenuli smo dalje putem Međugorja. Ajmo, Kila. Hvala Bogu. Imamo jako puno na prostoru Herceg-Bosne klubova, pa smo odlučili napraviti jedan spoj svih tih klubova da zbližimo ljude na današnji dan, a jedini cilj je znači, bio dolazak svetište u Međugorju. I još jedan put, znači, zvanični cilj je spajanje župa Hercegovine sa župom svetišta Međugorje. Znači, mi koji se bavimo kulturom, nije nam samo cilj obući neke nošnje na sebe i pokazivati ja sam taj, nego je velika zadaća danas biti čovjek koji želi održati kulturu i jako je teško održati na ovim prostorima. I evo, cijelo vrijeme uz priču dobrih ljudi uspijevamo se sabiti u male jedne redove. I evo, krenuli smo mi kao konjanici da se okupimo s ovih prostora. Mislim da ima još jako puno tih konjanika. Teško je prve godine ljude navići, sve ih približiti. Postoje male sumnje kako će to ispast, kako će, evo, vidjeli smo jučer teške udari vjetra, ali evo, nas ništa nije spriječilo, ja kažem, kad smo se jutros ustali svi rano oko 5 sati i počeli namirivati konje. Stvarno je bila jedna velika pokora za sve nas, ali ništa nas nije usporilo. Moram evo napomenuti da su to konjanici iz Cima, Ilići, Goranci, Kruševo, Čapljina. Pa imali smo goste iz Livna i Širokobriješka općina. Ovo je prva godina, jedna početna, jest da mi to pripremamo i jednu pola godine. Evo ja intenzivno se bavim od čovjeka do čovjeka, što kažu, išao sam i malo ugovarao sve to. Znam da je nezgodno vrijeme i termin, ali evo pokušali smo i mislim zapravo u godinu da smo uspjeli, sve vidim zadovoljstvo onim koji nas gledaju. Osjetiš odmah na čovjeku da je neko po djeci, po svim ponašanjima, vidiš da je neko zadovoljstvo.
Međutim, nije samo stvar te, ajmo reći, te konjičke priče i tog športa. Stvar je da se ona uklopi sa jednom tradicijom u Hercegovini gdje su konji bili, ajmo reći, život i na neki način su bili opstanak. Ne samo za šport, već prije svega za rad i ljudi, oni su s ljudima bili toliko zbliženi da su nekad čak i dijelili prostorije u kojima se živjelo. Istina, to je bilo dosta davno. To je jedna priča gdje je čovjek sa životinjom živio i radio i stvarao nekakav kruh i na neki način stvarao nekakvu novu priču za budućnost. Kao dijete kućom pamtim, držali smo uvijek konja. Konj je bio glavni nositelj tereta kući, nije bilo vozila, nije bilo u to vrijeme. Znači, ko je imao konja u to vrijeme, kažu, bio je ko na konju. I evo, kod dijete, dakle, radio sam s konjom, pamtio konja. Jedne prilike kad sam došao u Kruševo, u župnu crkvu Svetog Ilije u Kruševo, malo niže zapazio se jednoga bijelog konja i odmah se tu malo privukla me ta ljubav iz djetinjstva. I zamolio jednoga čovjeka, onako mir, tih, smilio za početak malo da pomazam to konja, vuče me nešto. Čovjek me nasmijao, pogledao, to je bio naš Božek Dačak. Pogledao, kaže, smiješ uješ tako hoćeš. Kažem ja, dobro, sad ću ja to tu, ali smilim ja doći malo jašt ovako. I kad mogu, odmah sutra. I kako je to krenulo sutra, nisam mogao vjerovati da ću vrlo brzo ja nabaviti recimo 2 konja. A evo svaki klub vidim ima 3 i više. A o cijeni što vi govorite držanja konja, ko me god pita ja kažem, jedna kutija cigara, odreci se jedne kutije cigara, možeš držati konja i čak ti malo ostati. I ostaje ti zdravlje, što je najbitnije od svega. Svi mi znamo, glava nas boli od problema, od posla, od ovog svega ostalog, kućnih potreba, jer je takav nekakav život brz i nezgodan. Ali kad dođem konja, to sve nestane. I razmišljao sam, svak mi govori pa šta će ti to, pa ovo ono, ali ja kad dođem konje, ja se baš odmorim i osjetim da mi ne trebaju nikakvi lijekovi. Vi danas imate da se konji slikaju u kalendarima, na slikama, da na neki način konji koji su podivljali, konji koji su u prirodi, koji su samohrani, danas postaju inspiracija za mnoge ljude. I, znači, mi se ne osjećamo sad da smo mi nešto počeli i da s nama nešto završava. U svakom slučaju, ja sebe gledam, neke naše prijatelje, samo jedan mali djelić u cijeloj jednoj priči o konjima i to je jedna tradicionalnost koja se događa, pa smijem bi reći, prije nekih 15 godina koja je počela u Hercegovini. Ali uglavnom sva ta priča, mislim da će ona imati jednu ukupnu priču u smislu cijele Hercegovine, da je to uz sve ostalo koje Hercegovina nudi, da i konji mogu biti sasvim jedan mali djelić kompletno te jedne turističke priče koja bi se mogla ponuditi i šire. Šta me je potaklo na svatove na konjima? Moja je mama došla na konju. Ja imam i sad to sedlo u kući. Ona kao mlada, što je dojašla na tom sedlu. I jednostavno, kad postaješ ljubitelj konja, priča sama od sebe nadolazi. Pa sam došao na ideju sa svojim vjernim folklorašima, Blaćanima. Znam da to mogu uspjeti napraviti. I ja vjerujem da će budući mladenci itekako raditi svatove na konjima.
da je u moje vrijeme, kad sam se ja ženio 90. bilo kočija blizu, ja bi sigurno to napravio. Znači, preporučio bi zbilja da naši budući mladenci malo razmisle o svemu. Imamo kočija, imamo konja i nećete požaliti. Evo, htio sam završiti ovaj plan, što kažu, i zadovoljan sam ovim planom. Nije se ništa desilo, ljudi su zadovoljni, ovi što su učestvovali u koloni, a i oni, vidio sam po reakcijama ostali, vidio sam da su i oni zadovoljni. Iduća godina je plan nekako omasoviti, jer znam da ima u Srednjoj Bosni konja, znam da ima u Posavini gore konja, znam da ima u Tomislavu, u Livnu. Evo, ova je prilika da izovnem sve za iduću godinu, da iđemo neka put fin za Međugorje napravimo. Ja tu nisam bitan uopće. Bitno je da se to dogodi. Eto, to mi je cilj.